Patala patula Samoa Entertainment TV mai pia nei foyaso ai usi maya loka fomi. Wa umal palo tamua muai tu malo e tolu o ava no fo il pale mene li taiminai. O le palo tamua mua na faiana nafi ma fa mawina ye na ale lua selau tolu sfuru tangata palo tau nai tu malo e tolu. Na fai alanto palo tamua muai au fia ili selau fa sfuru ono mo fale ata fa. Ono sfulu valu mo si umu ma le sfulu ono mo va au fono ti. E fa ato ailua ai le fai tau ngalo ia le stot na inei. Sui tau vā na palo ta iai la tau na palo ta mua mai tu malo ta ua ilunga. Peita i ta penanga mo le palo ta au tu le sfreile a tai au. Mo fale ata wha e tolu fale palota i sa inal metotisi toa mua le whaka sa ma pui paa i le hola le metotisi. Le tu malo si umu e whana fale palota i mani noa le kaisia metotisi e whaka sa si umu VOC si umu sa sae ma sa anga i lana hola le whaka sa. Iwa au fono ti e fitu fale palota o whatu langa i wafato le whaka sa ta le whanga e whaka sa sama mea e whaka sa limu ma musumusu le whaka sa lona le whaka sa wano e whaka sa ma maasina hola le whaka sa e whafal palota whaptoa le u whatulanga mai mo si umu wa au fonti tasi sa le longa whapea mapui whangalele ma le motanga singa se tele i mutotua. Mai aiol palota au tu a tai au ma whaita wai le taununga pe taiol whaita ngalo ia o le ama wale le asto nai. Mai le lua se lau tolu se fulu sa ma whai o na whai alantou palota mua ma i tu malo ta uailunga. O ta ua le ofisa palota i mulinu umo tangata sa le stala mo le palota mua ai le i palota na nafi o lo mawhai lava o na nga ai o ane i fal palota i o lato i tu malo. E whaatau nu uai a lantou palota i le asafarai le a tai au o le palota au tu. Ua tau vā mai ei le to wha ale vena ale mo whale ata wha ulu pisama fulu a sau Crowley whale ata wha. Ai mo si umu whaalonga ka peli whaalongo la whaele tu uu amaramo sia lawa pangamalie ma tu uu ana si i leota. Ai mo le tu malo va au fono ti whiutanga i mea le leo so Vale Brown le ausa take kana seri o mau usia o si pu e mai. O le wawelenga o inga le ofisa ti nei mu le tai au le soluluana na fina mawhai e ona whaasao o loa o le whale talawai. Ma ofisa i au tawha e peo whanga whale lua o whaonga e le TV tolu. Ma isi ofisa o lea mga ala i tau fusi ina ua pupusa whaafua se iane le asu mai le vaenga o iai le Maria Pharmacy i tau fusi i le te ai o le ono. O ta uel pulengo le ofisa o tine mum whaalawelawe e pia na watato siringia o le afianga o whale i au tawha e peo le TV tolu. Ona ole stua vai, ai sa whaasao ina umalawa la tau mai se afianga peitai. Ili whale talawai le Maria Pharmacy o ta uel pulengo o tine mu o lo whaia pe iai su enga ili teiminei. Le mafua anga o le afi, ai o le asu whaani utu le na mo le mawina ili taia o mai le whale talawai na toe tu ititia ina ua tau nuuwawe atu iai le ofisa fui mu. Ma ufi o lo ai tāpole ni mol saunga lemu e whaatino lato ngā ruenga i lunga ane i vaenga o le whale sa a fia e peo na tā ua lau whai ngā ruenga fui mu. O le whale talawai o Maria i tau fusi e tele na tua i ai ngāsi talawai pe ale ai ni fuala au po vai la au e mau e le whale mai o le tupua tamsese mea ole. Ma isi whale talawai e wha i le taulanga i songi lua i matawhele tasi i sa le ufi ma le tasi i mototua. Ele i maua statou tala malpulenga o le Maria Pharmacy pe tai o leisi lea no fuanga o lo mapu i ele au whaatau o loa sa vali li taulanga. E nofo ai mātua ai tutulia latou whana ue whaasavali Vili talinga mapuru ta ele a fitusi ma oti atingi lima ona o le te leo lo na pakata vale. Male ava noa e folai o lo whaatau o le au whai business la iti maitua e pe o whala au whai sua matau mawhamata o tadi ai se taunu ungol susu e ngal pulenga o tine mu ma whaalawilawi whaafua se il mafua angol whale tonu. Ni se o tala o talialo ia le fionga ili ama malu le malo tu ito tasi o Samoa. A fionga tui maleli whano so ala Vili lua le sui le malo ko lea malana ampasa Mr. Kim Shang-sik. Mo whaafta iaia Mr. Kim le sa o Samoa lo la vana no fwai whaalewa o malo. Whaapena fo o na amana ia Samoa le sa o ko lea ilan tari ngā malo tele ia o kutopal tausanga fau. Ai o le awai atu o Samoa le whaalinga laulangi le whai ai ko lea tausanga lumanai. Watofi ai le sunga fiso Dr. Leo e whai ma ofisa sili o le whale su e wha scientisi e Samoa.
Silias lulua tau sanga o tau tua fiso, Dr. Leolis Ross, e tofia nei, o avea mapule le vaenga su e whaapitoa mo le whaalapo tonga. O nā ngā waa amato mai o le awha awa waitu loino le vaenga mau le Ross e tau la mua. Li tāpena ino su e ngā whaasai nisi to mai whaapitoa mo le manui o le tunu. O mia e fiso whailonga tikeli tūlanga tau sai nisi mai le Universite o Pasifika. O lo ia o mia fo i whailonga mtua whaiva ma to whasa ili. Ma le whailonga fo mai ma le Universite o whaatoanga mwaila au i Hokkaido, Japani. Whaipoi po fiso o sa mataitau si ainga ma le whionga waito o muli palauli. O sui tūlanga i le sunga seu Dr. Tawati. Lea ua tofia ma ofisa silum tanga renga o whaatoanga mwhainga whaiva. E wha mai ai lea sol whaatasinga o a onga to e wha manatu whaatau sanga le Samoa Qualifications Authority le SQA po le Post School Education and Training le Sept. E whai e tau Messina Island Resort i Moataa. O le aunga, o le whaatasinga lu o lua tolu Empowering Post School Education and Training Learners Educators in Samoa. O le toi wha amalo si awi whai a onga e siriel selau na awai. Malem tanga luenga wa onga ofisa tum o ti maenga wha alvao malo na awai mo le lua aso o le nei fo i wha amalo si au. E toi tulu iaisi la fia ai o vaenga e au na tof si ai si whai a onga malana e whai ma wha aoso o le whaatasinga o le nei tau sanga. Ulenga o wha ilonga tau walo le SQA ni wha avai mai lua wha maleono ia maua ma wha awa wai peso o tanga maua lunga o mta pua o inga ia onga Samoa ia mana ia i Samoa lava. Ai o la sanga wha alvao malo fon tanga mua fo ilea. Ale office sile le sunga tupai pida peilua. Lea na amata mai ia a pelila lua o lua tolu mai e sao noa wha aftai ilea ava noa mwhaie no mafuta matala noa ilea nga inga ilumawa o onga ilea tunuu. Mai amlika Samoa le utalia tu enele prestende o maotol senate tua olo mana ia fluen ile kova na sili o amlika Samoa le manu peleti maunga malana fol sanga wha atau le fausia lea o se fale mai fau o tutu i lama manua peitai. O le tele waenga fale leia mal mafua anga o le fai o se fale mai fau o tuila manua i le fola sanga le kovana o lo langolango ina le prestende o senate. Ai ui ina o nā waenga o lo langolango ia le prestende le mana onga o kovana. Ai lana tusi o la sovalu se tema i le kovana. O lawalunga ailo na le langolango lea e fau se fale mai fau. Ai utal sanga i neile fio ngatua o lo mana i le kovana e fio atu. La tau te whailoa ai. Vala au fo isana whailoa inga wha lawa i tele mtangata o le territory e la tau te whaia se tonu o le whale mai. O le pili lea mai le kovana na fola sia i mauta e lua i le lua masi ina taluai. Ma te ena i le tele o senatua o le whau se whale mai fau. Ai ia wha o ngā le whau tuanga mai le board le whale mai ma insinia le malo tele o Amelika. E wha le leia le whale mai o iai nei le LPJ ma wha atotonga i mana onga e pe o nā ngia le fōsanga le kovana. Lau Samoa Entertainment TV ma se wha o pōponga. I lea soa tae au, lea lopa o lea tua, ai wha soifua ia.